Amin oleh tata anbi menekan usik Yesus. Kita ikutin anbi lasi mapelodinekaf. Henatiat nen aknino le masuik ay mabiti anbi sulat wasiat. Anknino nahuni natiat nen aknino alaki onen. Terima kasih kami saya net neu pausi atuin mokang kai henatiat nen maniho ambitabui. Mulai na kota bu ye mon neu ko talantia na balbal. Amin. Amin oleh tata anbi menekan. Anknino ini nakanak palau maluitan. Mabiti anbi Yesaya po ni mamnua inela po santeon talantia po ni manteon inela po samnua. Maantuk pus niukit mabiti anbi Yesaya po ni mamteon inela nim le inhananak. Mes na tuin hit moet amliut in euknok maneat in na nepton ma antulfuf na tuin hit sanat si. Amin oleh tata anbi menekan usip Yesus. Anbi hit monik neno mungkin terna hit euktok koperasi harian ay antekat nak pinjaman online. Fe leka hit tuit pinjaman. Hit so atbayan insufan talantia fe hikat mampu henati atbayan tani. Pap mese onle hit usip Yesus ankus na pete ni anbi haunehe natuin hitusa sanat natuin hit moet amleocin talantia intulfuf ina nepton ma ina euknok ale kanan ma neat haunehe esnane yan knino lehitat nen anbinenui. Nanoi nakit nakanak hit fani on mansien hit kat mampu henatia cion banifa bisneno in menekan natuin anbi hit monik neno hitusa nang fafau hitusa sanat nang fau fe hit moy alekan sanat mesit hit moy ten moy lali dan hit moy ten hit moy piut dan hitusa hit kat mampu het bayan tanifa neu hitamo isneno. Esnane anbi akno lehitat nen. Nanoi na ayam bebe bingkit henati. Hit tulfuf mata tulu hiti monik ne usi. Tuit syukur ma terima kasih ne usi. Natuin in anbayan na fe kale kanan hitusa sin. In anbayan hitusa maingkan tuit fabayan na koki. Ala in tuit it. Henati hitafneknok parsay mata nebet hit monik ne tuat ay kanan. Enati kanan matola mapules piut anbi itmonik neno. Ankino antuk nukit onlenane ma alaki onen. Syukur ma terima kasih usi nen milali ho am. Tuntau kumambab kai anbi tabi talantia abalbal. Kai setnikan enati at like, subscribe. Oke teat bomat patin it biasin en panion. Saksit newa ankino.